N'umusirikare ufite amateka ahambaye, ibikorwa bye mu gisirikare birivugira. Ni umuhanga cyane mu mirwanire ndetse no ku rugamba. Ibi ngewe ntago nabasha kubigarukaho, ariko iyo usomye amateka arabikwereka neza cyane. Intambara yo kubohora Uganda ni igihamya ko uyu musirikare ari umuhanga cyane. Urugamba rwo kubohora igihugu, akabohora ibice bitandukanye kugera za Butare ndetse n'u Rwanda rwose, amateka nk'aya arabihamya. Retired General Fred Ibingira Magingaya yashyizwe mu kiruhuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ariko ibikorwa bye umunsi kundi biragaragara. Retired General Fred Ibingira yavutse mu mwaka w'1964, arayingayinga imyaka 60, avukira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bitewe nuko yari mu buhungiro. Akaba ari naho yize amashuri ye, cyane ko yayize ahitwa Gisozi Senior Secondary School muri Uganda. Fred Ibingira yakoze imirimo itandukanye tuza kugarukaho. Ayobora batayo zikomeye ndetse zanagize uruhare mu kubohora igihugu. Urubuga shakiro rwa Wikipedia rugaragaza ko General Fred Ibingira yashakanye na Marie Chantal Munganyinka, bafitanye abana 3. Kugeza ubu ari mu basirikare bakuru Perezida wa Repubulika aherutse kwemera ubusabe bwabo bwo gusezera mu ngabo bakajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntiza umwanya wawe gato ngaruke ku bikorwa bya General Fred Ibingira mu gisirikare cy'u Rwanda. Mu minota mike cyane ugiye kumpa ukuri iki kiganiro, ugiye kumva ibikorwa bidasanzwe byaranze ubuzima bwa Retired General Fred Ibingira, birimo uruhare yagize mu kubohora igihugu cy'u Rwanda. Retired General Fred Ibingira ni umwe mu basirikare bake mu ngabo z'u Rwanda bafite ipeti rya General. Yari hawe mu mwaka wa 2018 nyuma yo kuzamurwa mu ntera na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yari wa kane ubonye iryo peti rya General nyuma ya General James Kabarebe, General Patrick Nyamvumba na nyakwigendera General Marcel Gatsinzi. Uyu mugabo w'imyaka 60 yavukiye muri Uganda, aho umuryango we wari warahungiye. Amashuri yisumbuye yayize ahitwa Gisozi Senior Secondary School nk'uko nabigarutseho. Yinjiye mu ngabo za Uganda mu 1987 mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. General Fred Ibingira yari umuyobozi wungirije wa batayo A. Mu 1991 yabaye umuyobozi wa batayo ya 7, umwanya yavuyeho aba umuyobozi wa batayo A. Muri uru rugamba yagiye ahabwa inshingano zo kuyobora batayo zitandukanye. Nyuma y'urugamba mu 1994 General Fred Ibingira yabaye umuyobozi wa brigade ya 301 kugeza 1998 ubwo yagirwaga umuyobozi wa brigade ya 402. 2003 Retired General Fred Ibingira yagizwe umuyobozi wa division ya mbere kugeza 2010 ubwo yagirwaga umugaba w'inkeragutabara. Inshingano yavuye mu mwaka wa 2018 asimburwa na General Major Aloise Muganga. Reka none turebe General Fred Ibingira uruhare yagize mu ibohorwa rya Uganda. Uyu zimwe mu nyandiko zimugarukaho zivuga ko ari umwe mu banyarwanda bafashije Yoweri Kaguta Museveni mu kurwana intambara yo kubohora Uganda izwi ku izina rya Uganda Bush War. Nibyo, General Fred Ibingira ni umwe mu basore b'abanyarwanda bari bakiri bato bateye ikirenge binjira mu mushinga wo kwifatanya na Yoweri Kaguta Museveni mu guhashya Milton Obote. Kugeza tariki 26 z'ukwezi kwa mbere 1986 ubwo abarwanyi bafataga umujyi wa Kampala, kageza General Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi. Nyuma yo gusoza intambara yo kubohora Uganda, Fred Ibingira yakomeje n'ubundi kuguma kuba umusirikare w'igisirikare cya Uganda UPDF. Mu mwaka wa 1947 Fred Ibingira nibwo yazamuwe mu mapeti ashyirwa mu rwego rw'abaofisiye ndetse ahabwa inshingano zo kuyobora platoon. Iryo ni itsinda ry'abasirikare hagati ya 20 na 50. Mu gisirikare cya Uganda yakomeje kuzamuka ku buryo mu mwaka wa 1988 yazamutse mu ntera agirwa umuyobozi wa kampani. Iyi kampani ifite hagati y'abasirikare 80 na 250. Nta gutinda mu mwaka wa 1989 General Fred Ibingira yarongeye arazamurwa ashyirwa ku rwego rwo kuba umuyobozi wungirije wa batayo ya 7 mu gisirikare cya Uganda UPDF. Kandi nako yakomezaga intambara zitandukanye zarimo guhanga n'inyeshyamba za Acholi zarwanyaga ubutegetsi bwa Museveni mu majyaruguru ya Uganda. Ku rundi ruhande ariko mu myaka 4, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 1986 kugeza mu mwaka wa 1990, General Fred Ibingira azamutse mu mapeti arwana intambara zitabarika mu mutaka w'igisirikare cya Uganda. Bimuha ubunararibonye ntagereranywa bwo kurwana ndetse aza no gufasha u Rwanda mu kubohora igihugu. Twabigarutseho. Uyu munsi twagarutse kuri General Fred Ibingira. Ndabashimiye cyane, tuzagaruka no ku bandi bagiye bagira uruhare mu kubohora igihugu cy'u Rwanda.
amateka azahora abagaragaza kandi u Rwanda ruzahora rubashimira ko barubohoye bakanahagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994. mukomeze mukurikira ibiganiro byacu.